بریا 13 سالان دروژک وکی رو دای سحسو شهید بو او برپرسیت یکلیین دروی پارتی کیتیا دموکراتیک و یک جبهه شنگن شورش روجاوای کردستانی بو جبر وی که لگورستان دلیل صاروخان قام شلو مراسم بیرانی نهات الدار خستن مالبات و اندام سازی سیویل بجدار بون هفسر و کپای دی پروین یوسف گوت تکوشین و بدلین کو شهید عیسی حسودای و نه جبیر کرن ام سيردمين صابقرة بشنجي البارتية الجديدة الديمقراطية لهبار عيسى حسو ام بيبتينن الشخص بيدا اما او هدفو ارمانجي بينا خطا كده كارو خبات كير او كومبلو نبو ارمانج كو هباري بينا قاعد شبوه ايرو ام نهار بدر ديسا حاضرن اري ام دبجن حواله عيسى 13 ساله بلكي دو جسدي تجدوري مبو لبل بفكر ورامانتا ارماجي كو تجبوه تكوشين دكر هدفك كو تجبوه قلب رخستن دكر كدا تياب 10 سالان او ام بيجن بدل كو تا زاروك كي خال باشور كردستاني ام بيجن بدل دا حواله كي دين لباكور دا هر وها حمو باجار و باجارو كي روجاوي كردستاني شاهد كدا تنا حمو باجار و باجارو كي سوري حمو قلن سوري بحمو ام بيجن هيزا ديمقراطي سوري كسایت تناس کردن به تأثیر بون ام هاتن دیسا جاره کدی و سوزه و کری حواله انتا ام و سوزاخه نو بکن بتره ام دبیجن چاوکو ام د مرحله گلکی حساس و هستیاره در باز بون ایرو دیسا جاره کدی ام دیسا دوی مرحله ده ام تنوی دکارن بیجن سوزداینا شهیده خودی درکتنا شهیده پیک آنینا نرخین وانا پیک آنینا ارمانجی وانا و هیویه وانا جبو ویجی ام خودی و سوزینا ام خودی لسوزا شهید خودر بکیون عبارة سري خور حدينا او رياكو تتدا تشوي اوغري او خطوه بداوي ببي او خط ايرو امبرو سركفتني وبرو ازاديه دچن هاجر كو ايرو امبر سركفتني وازاديه دچن انجام خونه حوالي عيسى وحمو حوالي وينايا راستي شهادة بابنا دقوناغ كتير نامر شهيد نامر شهيد نامر